Hei hi All India Radio Aizawl ni Chanchinthar a chiar tu CVL ruata COVID-19 awanga Mizoram in khar khip kal pui mek chu tun thani som pariat thlengpo seile ani Health Minister Dr. Arlal Thangliana hovin Health Department ho tu ten COVID-19 thrileng do na konga man lockdown an thlir ho Union Home Minister Amit Shah chuan ramchung himna tura sarkarin kongrang ranga ma alak thin thu asoi Tokyo Paralympics khelmeka India in medal som panga alato Sarkar le puina thlona kum som paria chin chunglam COVID-19 thridana pek meka ngai thatu te thridana lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka in ve na lama lo in thlada lo ula ina tomtlat ula tul to pa lo chuan lo pon chuak suang cheu mai tuam na vuwa midang hnai lo kudle mai ti faile thridana lakte ngai poimong cheu COVID-19 kai noi hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei reng ani e Azadi Kamrit Mahot Saf India zale na kut pui limom puala Regional News Unit All India Radio Aizawl le Art and Culture Department tangdunin ngai thatu tata na quiz abua sai hun kan lo thengle ta a hei hi zan ina kan zo na chu ani Mizo zinga India zale na sual tu pudar thomaren thlei khan India sarkar tangin engchoi moina nge adon Mizo zinga India zale na sual tu pudar thomaren thlei khan India sarkar tangin engchoi moina nge adon tiani in chana chu WhatsApp kal tlangin phone number pariat pani panga pariat pakhat pani pathum paruk pariat pani panga pariat pakhat pani pathum paruk a emo Email ID airdigest221@gmail.com airdigest221@gmail.com emo thon turania changdik masaber hena loman le certificate pek ani ang loman dong tu tur hi naktuk zan Chanchinthara puan ani donani COVID-19 awanga Mizoram in khar khip kalpui mek chu tun thani som pariat thlengpo seile ani State Executive Committee Mizoram State Disaster Management Authority chuan ripui dar mek dan thirin partial lockdown man mek chu kalpui chhun zom tha atia Chairman Pulanun Moe chu ngau chuan hemi chungchang order chu voin khan achua September ni li thlenga SOP man turati chu man chhun zom tur ani rualin COVID-19 ve mek omlo na khua a sikul hon thei ti chu zirna in hon thei tia thak ani SOP lui man chun zom tura hian Presbyterian Kokran Rural in Khompui Bialin Khompui chu chhun lama dan zom chuwa man the ni dona SOP masa thu chuain atar lan danin sport practice indoor and outdoor phal ani dona indoor mi som aya tamlo outdoor mi som ni panga aya tamlo ani turania in soi na mun gym po hon phal ani thole ni le zir top ni tlai theile sangha hral zo man lotan atuk jingdar ko thleng LLTF te kai huaina in hral zona hun siam sak ania sarkar na thok office hun chung office hun tul poimoa lir thei man ngai ta chu an department how to in detailment order asiam sak anga lir thei tlan phalna atan man thei ani bokang Aizawl Municipal Corporation pon te ta na in kai huaina bi ka COVID-19 active case omlo na khuwa ta chu Deputy Commissioner le VLTF te ruam han nain pathian biak in khom phal sak ani toa Lengpui airport atanga zin chuak le lo lu ta chuan mimal lir theiba ka commercial passenger vehicle an mang thei don ani Voin khan SBI Aizawl branch chuan Community Church Day pual le India Independence Day kumsom sari pangana den chenin zirtir tu hna kumtam tak lo thok to te choi moina hun an manga he huna hian Aizawl branch AGM Cheryl Van Chong chuan zirtir tu an thatlai hun zong zirtir na thoka mitam tak le kha thiama chua nun kong dika kai huai tu te chu choi moi phu an ni atia kum upa tam tak te point SBI andor tang thin ti soin thok tu te ain dai lo ema wangin an phu tok service an pe thei lo thin chu staff te point hre om an ti thin thua soini SBI Aizawl branch hian zirtir tu hna lo thok to mitlem ten soma an som te chu puef lalura Director of School Education ni thin Pilali RB English Medium School din tu le headmistress ni thin upalian tu sanga middle school chon pui a lo thok to le PHK lian sota Rashtra Bhasha Vidyalaya board chairman te ania COVID thrileng wangin mitam tak som thei ani lawa India zale na champha voi somsari pangana ne na in million zirtir tu na thok tha kum somsari panga chin chunglam te an somin thil pek an hlan ani Aizawl District and Session Judge
Marley Van Kung chu Supreme Collegium in High Court Judge tura aroi zinga tela pi Marley Van Kung hi Mizo High Court Judge palina turni in Mizo Meichia le Mizo Judicial Officer MJS High Court Judge lut masaber ni turin President Pompuina nga mek ani Aizawl TKP Central Pastor Bial chuan voin khan Aizawl Civil Hospital man turin Tisen Unit Somli at honin an peya Tisen petu teimi pasom thumle Meichia som pakhat anni Health Minister Dr. Arnold Hangliana hovin Health Department how to 10 COVID-19 thrileng do na konga man lockdown an thlir hawa Health Secretary Pu Arlal Ramha kabaka Health Department how to poimo te antelani voina meeting a hian COVID-19 thripuileng do na atana thoktu te mamo manruale damdo din huna thathu tarlan ania PPE kit big chu nitin zalivel mangral anga chorwal nin tuna hian nili chung dai chia awm toa Commercial Industries malak na intual chunga PPE thui enga mozat mu bel thuai ani dona wangin athaphan omlawangai ani thoktu indai launa abik takin specialist doctora amangan thak thu meeting a hian tarlan ania an hlo tu ruwa mansa vekpo nima se athok theitur qualified doctor an omeulo wangin abuai thak hleti tarlan ani Dedicated COVID Hospital Zoram Medical College to lutuk chok jang khai tur ruwa manna khum somnga omna MRB DCHC minikole khum somli omna Kulikon Hospital DCHC chu akhat deureng ti tarlan ania amamo tu takten enkol na tha an chantheina DCHC a hian symptom nei na sa te ti lo chu admit lo ni se an du thule COVID-19 positive te point hei hi hrethiam sen du thu tarlan ania ZMC chu August lai hol vela an ziom viang nuwa tu hnai kar ni chung vela tangin damlo admit an pung na sa hlea COVID ward le ICU po an khat de ureng to ti tarlan ani bok ZMC man tur CPWD in oxygen plan 100 LPM an siam mek chu zo fel thokatonin oxygen plan dang 300 LPM po oxygen pipeline final check nei turin phailama engineer te cha mek ania COVID-19 thikai te enkol na atana mandam doi po tuna chuan an nei khol thari ani August la chung khan ZMC a COVID-19 wanga nu na chan mi somnga pathuman oma September ni khata tanga nili inkar voin chun thleng khan mi panga in nunna an chan to ani Vona Health Minister Dr. Arnold Hangliana howa meeting a COVID-19 din hun hitarlan ania August la chunga ZMC nunna chan zinga vaccine first dose lami som pathni le full dose lami som pathni omin vaccine lami alo mi som ni pakua an oma vaccine la nunna chan te hi nanda dang khir tak nei sa damlo na tak tak te an ni ti tarlan ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan COVID-19 do na konga MNF sarkar chu lo chama puin amo phurtulian ber chu Mizoram Health Minister Dr. Arnold Hangliana ani anti he thui voina Aizawl Press Club tu thar the dar tu ten komnan soya MPCC spokesperson Dr. Lalian chunga chuan Mizoram Health Minister Dr. Arnold Hangliana chu politics khelnan COVID-19 ahman luya wangin le RT-PCR ado tatawangin tun thlengin Mizoram in RT-PCR laboratory kan nei bel theilo atia damlo wangle zirona sang pana state pona kaltu reng RT-PCR test nei turin Mizoram hun sang atringin ZMC pan khom zel alangai hi Health Minister in ati tur ati thadu lo wangani ati bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Union Home Minister Amit Shah chuan ram chung himna tura sarkar in kongsang sanga ma alak thin thua soi sarkar chuan ahun lai mil zelin dan engamozat athak dang lam thua soya Union Home Minister hi Voin Khan Bureau of Police Research and Development BPRD din champaphak voi somnga pakhat na lomna New Delhi akala Amit Shah chuan BPRD chu mamodan mil zela ain tuai tharanga yani ati Tundin munaram tana chawna lian berber ta chu internet thiam thil manga in beina te drone manga beina ruihlo tol rukna poisalem le sum manga in bumna te ani thua soya hetiang thil ma chuna beile tur hian police force te anin cher hiam angai hle ani ati bok Tokyo Paralympics khelmeka India tlangwal Manish Naruala chuan Voin Khan meter somnga ahla pistol in ka siak mix 50 meter pistola gold medal ala a Singras Adhana point silver medal ala bok Tokyo Paralympics a hian India chon medal sompanga ala toa chungta chu gold pathum silver pasarile bronze medal panga te ani President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi ata chuan India tana medal la tu te an chuan thu le an lom pui thu an soi ani Chanchinthar puan ti top main Chanchin tlang pui
COVID-19 awanga Mizoram in khar khip kal puimek chu tun thani som pariat thlengpo seile ani Health Minister Dr. Arnold Hangliana hovin Health Department ho tu ten COVID-19 thrileng do na konga ma an lockdown an thlir ho Indian Home Minister Amit Shah chuan ramchhung himna tura sarkarin konghrang hranga ma alak thin thu asoi Tokyo Paralympics khel meka India in medal som panga alato chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani